Hebrew 12:1-2. Etok lerawu os Jesus landa oson cia ye jilaka jihala wahala. Ma ol mas abui wasilakan hisindian dari ma onto musak nandari lir. Lir awak osli lieyenta nombo lin nieye osli yanta hom nintia ikam. Pele kawa os nirin unagni takatukuinda simbalesik etni laintirna hala. Usinak awak ni lirlari nombo osli ikbaha or kamanta nombo orok etnin tia ikam. Ningkre mangkre wani hala. Osni iwa wolok misigome ni awak ni hayanta heye ni iwa hala. Wahau. Misigome ni Jesus nom ni heye etni ikam. Ortonom awi wasilaka ni isin dianta nombo mas Santa Maria. Unda osik ortonom nirin orchelianak nombo os ni lai tarba wasiram. Orinti hisikang. Pek lerawu oson laguri halari amburi. Wahau. Mami sambik fe orin miantok li diri limbar. Matotong kawan unda toriam. Karem limpari kumlarari riam. Aku ombek oson hisiri amburi. Hisiri karem. Kumak rusi nor ikunda osmu orin nikisinduam. Karem hisi lerawu oson larok korik osik ter ormu malakama awi wasilaka tapmama ori yok lintua.